ደግሞ በጥያቄያችሁ መሰረት ዩኒት 1 ሪቪው ኤክሰርሳይዝ ፊዚክስ ይዘንላችሁ መጥተናል እና እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉን እንላችኋለን። ቻናሉን ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ተከታተሉን። ወደ ጥያቄው እናልፋለን። End of unit question. Question number 1. The Greek word physis for nature is appropriate in describing the field of physics. Which one of the following is the best answer for this? A. Physics is a natural science that studies life and living organisms on habitable planets like Earth. B. Physics is a natural science that studies the law and principle of our universe. C. Physics is a physical science that studies the composition, structure, and change of matter in our universe. D. Physics is a social science that studies the social behavior of living beings on habitable planets like Earth. Our answer is B. መልሳችን B ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ፊዚክስ is a natural science that studies the law and principle of our universe ነው። አንደኛው ላይ ያለው ባዮሎጂ ነው መሆን ያለበት። ሁለት ሲ ላይ ያለው ኤ ላይ ያለው ባዮሎጂ ነው መሆን ያለበት። ሲ ላይ ያለው ኬሚስትሪ ነው መሆን ያለበት። ዲ ላይ ያለው ደግሞ ፊዚክስ ሶሻል ሳይንስ አይደለም። ለዛ መልሳችን ቢ ይሆናል ማለት ነው። Question number 2. A moving car suddenly comes to a rest after applying brakes. Which branch of physics do you think inappropriate to explain this phenomena? A. Mechanics. B. Acoustics. C. Electromagnetism. D. Nuclear physics. E. None of the above. መልሳችን መካኒክስ ነው የሚሆነው። Question number 3. Which of the following is not one of the branch of physics? A. Thermodynamic. B. Optics. C. Classical physics. D. Evolution. መልሳችን ኢቮሉሽን ነው የሚሆነው። ኢቮሉሽን ሂስትሪ ኢቮሉሽን ነው የሚሆነው። ኢቮሉሽን ፊዚክስ ውስጥ አይደለም። ኢቮሉሽን ሂስትሪ ውስጥ ነው ያለው እና መልሳችን ዲ ነው የሚሆነው ማለት ነው። Question number 4. Which of the following is not a historical contributor in physics? A. Wilbur Snell. B. Daniel Bernoulli. C. Thomas Young. D. ቻርልስ ዳርዊን ይላል ማለት ነው። ዲ ላይ ቻርልስ ዳርዊን አለን እና መልሳችን ቻርልስ ዳርዊን ነው። ሶስቱም ኤ ቢ ሲ ላይ ያሉት ለፊዚክስ አስተዋጽኦ አድርገዋል። ዲ ላይ ያለው ቻርልስ ዳርዊን ስለ ኢቮሉሽን ነው እንጂ ኮንትሪቢዩት አድርገው ስለ ፊዚክስ አይደለም እና መልሳችን ዲ ይሆናል ማለት ነው። The next question. Which of the following institution or project does not apply the principle of physics? A. Ethiopian Aviation Industry. B. Grand Renaissance Dam. C. Quality and Standard Authority of Ethiopia. D. Ethiopian Radiation Projection Authority. E. None of the above. Our answer is E. None of the above. መልሱ E. None of the above ነው የሚሆነው። ጥያቄ ቁጥር 6. Question number 6. Which branch of physics is most important when studying the nature and behavior of light? A. Quantum mechanics. B. Nuclear physics. C. Optics. D. Thermodynamics. Our answer is C. C ነው። ኦፕቲክስ the behavior of light የሚያጠናው ማለት ነው። Question number 7. Galileo's famous experiment at the Leaning Tower of Pisa demonstrated that A.
What goes up must come down. B. All objects fall to earth at the same rate, regardless of their mass. Behavior. C. Heavier object falls faster than lighter object of the small size. D. Gravity does not act on a falling object. Our answer is B. መልሳችን ቢ ይሆናል ማለት ነው። ፈልጉት እንዲሰራላችሁ የሚፈልጉት የትምህርት አይነት ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ማቅረብ ትችላላችሁ። ጎደለ የምትሉትም ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ማቅረብ ትችላላችሁ እና እንወዳችኋለን። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። ደህና ቆዩልኝ።